narod je tamo politički zao. A kako gledaš ti da, na primjer, referendum o ulasku Makedonije u NATO, o novom imenu Severna Makedonija nije prošao, a da su za njega agitovali i Angela Merkel i Macron i svi predsjednici, govorilo se... Junački makedonski narod je dokazao... Jesu li to Rusi pobedili NATO u Skopju? To je pre svega pobedio junački makedonski narod. Pokazao koliki mu je ponos, dostojanstvo, nacionalna svest. Nikad više neću osporavati makedonsku naciju, evo ovde pred svima govorim. Pa dobro, pazi, ako nisu Srbi, onda su najbliži nama Srbima. Mi Srbi na svetu nemamo etnički bližeg naroda od Makedonaca, je li tako? Niko im ne da ime, jedino mi ne bi imali ništa protiv da se zovu Južna Srbija kao što se zvao. Pazite jednu stvar, kad bi se prihvatilo Severna Makedonija, onda to ograničava na jedan geografski proces. A mi znamo da postoji Egejska Makedonija, Vajdarska Makedonija i Pirinska Makedonija. Samo ono što se zvalo Vajdarska Makedonija i što je oslobodila srpska vojska, danas je nezavisna makedonska država, je li tako? A ostalo nije. Prema tome to pokazuje da je odnos i Srba prema Makedoncima bio najispravniji.